Раководството на Влен се сретна со представниците на Стопанската комора на Северозападна Македонија, каде што главна тема беше состојбата на индустриската улица Хасан Приштина во Визбегово, која е дотраена и преоптоварена. Двете страни се согласија незината реконструкција да биде приоритет, а како втор чекор да се изврши асфалтирање на стариот качанички пат. Средбата започна со задоснување поради долгите колонии на преоптоварената улица, каде што се наоѓаше и локацијата на состанокот. Тоа беше една од главните теми на дискусија. Индустриската улица во Визбегово, наречена Хасан Приштина, е во многу лоша состојба и има само 2 коловозни ленти. Аритëm, консензус башкë me përfaqësuesit e Vlenit që me prioritet të jetë rekonstruimi i rrugës Hasan Prishtina si hapi parë, edhe mandej si hapi ditë jetë gjithashtu asfaltimi i rrugës së Kaçanikut të vjetër, rrugës Ansore, gjithashtu edhe këtu kishmi mirë kuptim, edhe gjithashtu këta e morën si obligim që në të ardhmen dhe japin maksimumin që këto 2 rrugë të funksionojnë ashtu si duhet, për arsye se ne jemi të vetëdijshëm se çfarë rrugë kemi, me çfarë problematika për çdo ditë ne ballafaqohemi. Од друга страна, еден од лидерите на Влен Изет Меджити изјави дека покрај оваа улица ќе се подобрат и други инфраструктурни услови за бизнисите во економските зони во Сарај и Тетово. E lam parim ta mbajmë edhe një takim, po dhe ekonomike veriperindimore me kandidatët e zgjedhur që të harmonizohen qëndrimet, po nuk ka shumë punë për t'i harmonizuar sepse edhe oda ekonomike veriperindimore e përshëndet decentralizimin, e përshëndet që qeveria i mbështet fuqishëm komunat, kjo dhe harxhohen mjetet pra për projekte ekonomike dhe jo për përmendore dhe projekte ekonomike, dhe e dyta kjo është mundësi edhe për një infuzion për kompanit lokale, vendore, të cilet janë të vogla, të mesme, pra të cilët kryesisht punojnë në për komunat ku gravitojnë. Индустриската улица во Визбегово е главна сообраќајна артерија меѓу Скопје и Приштина и од големо значење за компаниите во Македонија кои имаат високообемна трговска размена со Косово. Во моментов градежни работи се изведуваат кај локацијата Момин поток над надвозникот, кој започна уште во времето кога градоначалник на Скопје беше Петре Шилегов. Од таа раскрсница до приклучокот со обиколницата на главниот град, патот што води кон граничниот премин Блаце се уште останува само проект на хартија.